Kinong yalam kah Neutrab Integrated Territorial Organization HITO kilalet ban ujor ho Chief Electoral Officer UBDR Tiwari lo kejingdon kinong kitkam kaseng NPP ibapen bet kinong tap vote ha ke distrik West Jante Hills da ke bapenon kam bakla ke skim PMAYG. Katkom kejing itu General Secretary ki HITO ba balajit jerwa u itu ba katkom kejing ujor ki pat ba ke West Jante Hills. Ba kinong kitkam ke NPP ha ke distrik Kelayalam bakla halor kena ke skim dan kebagi penbiat belar kitab dia ke vote ke kerteng ke NPP kenyo kena ke skim. Bat ulah kedau bagani kena ke jing penken ke Model Code of Conduct jang Election Commission keri. Bat kumta kiluan bat ujor halor kena. Uba balajit ulong bageseng ke kuat bantip ke jing shisha ba kita ke skim layo leng ba ki MLA namar ke jing shisha ke skim PMAYG kam dia ke skim sarkar jela. Nagi ke skim jo ke sarkar pedeng. Kemudian negara hukum ban sami gini skim. Hendrai hang ni apat layo asngo bagidan negi beliau kiba pentame gini skim kenang mani of vote. Ula banrap baga senghi ke dawai ke office ban penlong daga jing toket alo gini ke jing ujor jeng kipat ba ke West Jante Hills. Kenang bagi pat ba aru ken sengo tu baga jing tap vote kam dan benta AA bat kini ke skim. Te kajingwan jongi menta ka sniru kalong ba ngiwan bu complain mo ka formal complaint against kini ki party workers chani siya West Jante Hills lamar balay daga ni ka scheme PMAYG kani ka Perdana Menteri Awas Yojana Gramin ma te daga ni ka scheme ki penbit ki breu ba fide ban tap kita ki candidate jongki ma ada fitap kini tika terteng jong kiru kan mi EA apo jong kani ka PMAYG but artaru kini yo preference ru nang ta pa ki hablek mi ru shu MLA ban yo ya kani ka scheme te kani ka long ka gross violation mo ka Model Code of Conduct jong ka Election Commission of India ro te ka long ba hakata kan nong rem hingi wan menta ka sngi hang ne ban bu kani ka formal complaint amar balai shani siya po West Jante Hills kini labon ki complain ni yo ki complain na ki pagba himo ki phone ki pagba kaja ta te ka de shisha na amba mo ke ka bakita ki scheme mangiyo lamba jung ki MLA andre kat kumungin na pensyai pat ka PMAYG kamde ka scheme bawan ka centrally kamde ka state funded scheme andre ka di centrally funded scheme de ki ya kanero kadan la kajong ka rukom trikam ka rukom sami ki beneficiaries gini ki ya kani ka scheme de andre hangne pat ngilap bangiyo sngo mo ba kidan kita ki breu baki pen thame ki breu kata ka rukom ba lada fitap yang ingin yo umta yo kita ki benefit kan katkum ka jing complain ki breu ma ni yo complain ni ki breu ka long ba kidai hi na po ka ruling party kata ka long ba ke NPP hi pai ma nakalian jung ni te lada ka de ka rumors ru ngi ka ba kum kani ka jaj kam de bandan dah kanang ba kipat baru kidi ban sukru ba kani ka scheme kamde ka ba kadi ba dapat ba lada fitap vote yanu ru finyo kani ka scheme andai kani ka scheme kalong be ya barok khaj ya bodok wi basuk ya bu ta barok khaj kidi ban yo kani ka scheme khamtam le sya poki thain nong kondong le mo te nakaliang jung ni ru ngikwa hi lada kalitang ka allegations nakaliang jung kipat baru ngikwa yu chief electoral officer baun pet investigate ya kani ka matter kadang ba ngila ban ensure ya kata ka free fair and clean election